Анан 79-жылы ушул жерге оркестрге кирип иштеп баштадым. Эми мен бактыма улуу музыканттардын дооруна туш келдим десем болот. Ошо фаготто өзүмдүн агайым иштечү ушул жердечи. Эркин Бейшенов деген байкелер, анан эң эле эмеси Кайыпбек Айтогулович деген кандай великий улуу инсан, Вилен Ахмедович Рахимов дегендер дагы толтура көптөр менен иштешип калдым. Көптөгөн мына Жумахматов аксакал менен иштешип калдым. Насыр Давлесов, Калым Алдабасанов, ушулар Төлөгөн Томотоев байкелер мененчи. Мен да içeyim bir. Tamam. Как раз. Телефон никто не возьмет? Только не нервничай, будешь нервничать, там нас. Ömürcak деген başkarma eken, şu topçu eken ayetme. Ақтаз жақсы шықпай қалыптыр, анда şu. Қытайға жақсы барып келгенбіз, негізі аябай өте қатты өтіп келгенбіз. Негізі Бауыреке ел аспаптары бойынша, же болбосо фольклор бойынша бүт дүйнөдө ошол музыканы аябай жақсы баалашат да, негізі. Аны биз аябай жақсы өтүп келгенбиз, бийик деңгээлде. Эми кичинекей балдар мына азыркы учурда деле баягы оончулардын оондорун билет да баары элечи. Мен ошолорду да билем, андан башка
бир ажайып шумдук музыка да. Ошол экени радиодон чыккандан кийин барып тыңшап, же бирдеме болуп ушундай каерден укпайм, тим эле ушундай ичим тим эле шумдук болдучу. Анан билбейм эмне музыка экенинчи. Анан ошо каяктан укпайм десем, ошо тим эле эметип калчумун. А кийин көрсөм, мен ошол эки Моцарт экен, ошо Бетховен, ошо Бах, Вивальди экен. Мен ошого чейин таң калам да.
бул деген студенттик оркестр болчу консерваториядачы. Ошо консерваторияда акырындап баягы өстүрүп дегендей болуп отуруп, азыр эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн бүт эле жерде биздин оркестрге кайрылышып атат. Vay, kadınki. Так. Otur. Gel. Bunday oturup durmadan. Bakıldaşalı. Kanday? Көп жактан келет экен бүт элечи. Анан ошо где-то 45 мүнөттүк оркестрдин концерти, өзүнүн сольный концерт. Анан 3 или 4 эме на усмотрение солист болуш керек дейт да. Андан тышкары тигилер балбурагымды мага беришиптир да. Жанагы бүт оркестр. İkile bu oynak duruyor. Kalganı bir özü. Klasika dedi mi? Классика деди. И Мısır'dayım diyor tabii. Билбейм, мага айткан тиякта бир эме классический сопрано дейт да. Сопрано значит эми кайсы любой репертуар неметип коелу партитурасын. Анан мен айттым, бул болсо Нуржабал Үсүнбаев ордоп чыкканса, о деп калышты. Ошону чакыра аласыңарбы дебейсиң? Ал согласится. Скорее всего, чакыра албайт го. Анан бир жакшы гостиница жайгаштырайын менен артынан деп. Ой, мейли де бересиңби? Ооба, керек да наракка телевидение кетип атат ошондой. Баягында келип бирөөлөр аябай эле тукат, ошондо бир байкагам сегерде мындай. Арак. Жаш баладан буйтай дергиз. Кандай ясы? Кандай? Сагындым. Сыграли, а? Давайте башни начало только. В преддверии такого события исторического, когда к нам в южную столицу приезжает оркестр народных инструментов при мэрии Бишкека, это большое событие важной значимости, потому что нам, ашанам и вообще жителям южной столицы, как воздух необходима это духовная пища, это культурная пища. И то, что музыканты столько километров проехали, да, профессиональные музыканты, тем более сейчас в нашем городе выросло поколение людей, которые еще не видели инструментов, не знают, как они звучат. А тут вот мы в ожидании этого события, когда мы увидим живое пение, живое исполнение игры на инструменте. Biz qo'shiqni ko'rishlar жалпы sizlarga шығармашылық игілік қалаймыз. Бар болуға, келешегіңіз айқын болсын. Жас таланттар, өсіп, өңгірі, өскірі, sizlerдің мен шын ділімден құттықтаймын.
жай алып қойса. Сілер мында мынада көрдіңдер ме? Сажать етіп отырсың. Еще раз ташкент көтер. Барлығы Көп дирижерлордун арасында эң жакшы күчтүү дирижер десем болот да. Анан кийин илгери баягы Жумакматов ушундай болчу. Жумакматов эшикке оркестрге келгенде эшикти ачып киргенде эле солдат болуп калчу, ары зыңкый эле смирно болуп калчу. Элдик оркестр менен классиканы алып чыгуу максатында мен ага чакырган. Народный оркестр менен дүйнөлүк классикалык чыгармаларды ойноп, андан сырткары орустун романстарынан бери орус элинин мындай аспап үчүн жазылган чыгармаларынан бери ошол питерликтерге майрам тартууладык десек болот. Мына Казакстанда өткөн чоң конкурста гран-прини алды. Бүткүл Орта Азия кеп кыла баштады. Осындай маэстро мақтаңыздар, қуаныңыздар. Мен әр уақытта осы кісіні сыйлаймын, ардақтаймын. Біз қанша жыл бойы жюриде бірге жүрміз, қанша фестивальдар бірге жүрміз. Чакыруу келгенде мен эптеп эле ошо балдарым көрүп келсе экен, кандай кимондой экен деп, анан өзүм жөнүндө өтө жакшы ойдо болуп алдым да ошондочу. И звучание оркестра очень красивые оркестровки. И самое главное интересно, Бакыт Телегенов, он очень профессиональный дирижер, который, вот мы сидели, Аксакалом из Казахстана, Каиргали Агаем, мы сидим и говорим, он оркестру не мешает, он дает возможность, вот, точно показывает, ну, некоторые бывают дирижеры, сами себя там показывают, а здесь, да, а он оркестру в нужный момент показывает, отдает возможность играть оркестру. В июле, да, бывает, неделя, 2 у нас. Вообще, да.
Жоқ, это машпатой дағырып жасаймыз. Қазір жоқ, объем болса бірге бастап дейміз. Ничего страшного, қазір договоритсіздер. Екі оркестр тұрады. Так, ничего страшного, екеуміз де демейміз. Көрелі, Балбырау. Емес, тартынмаңдар қазақ туысқандарданша. Начали, ей. Қалдан, ей. Мен жаңа мына қырғыз ел аспаптар оркестрінің дайындығында куә болдым. Оркестрдің үні өзінің мынау қырғыз халқының мысалы жаңағы соңғы Машбатойда ойнаған кездегі үні мүлде басқа. Өзінің халықтық елдің табиғатын сездіріп тұр. Жалпы оркестрдің деңгейі өте жоғары, көріп тұр. Жаңы оркестр башталып атканда мен айтчым, булай акча төлөнгөн оркестр болот. Эң биринчи оркестр болот. Чет мамлекетке чыгып баштайбыз, гастролго барабыз. Анан конкурстар башталат. Ошондо эле деп ушул экинин баары тең баягы өз орду менен келатат деп ойлойм. Ансамбль схватили, и то же самое, строя яма сейчас будет опускаться, вы должны быть заряжены сейчас. Бақыт Төлегеновпенен біраз жылдан бері Қарағанды оркестрі творчестволық қарым-қатынастамыз. Бізге келіп 2 рет концерт беріп кетті. Өте жақсы, сондай дарынды дирижер, музыкант. Негізі де улан болса тағдырға бір таныш, Гүлнара Махаббат, ким болса Сретна Манрика, Балбырауым бар, Балбырауымда енді осы қазақ туысқандарда ойнап берелі детпесек тағытша. Бұрауы, ана неме, Сретна Манрика, мақұл бұ, жана емесінде екіні қайталайсың, қолы қарап қойылар. В общем, сөйлестік, мақұл бұ, давайте настраивайтесь. Свое очарование, потому что я сегодня не усну, если я вам не скажу это. Вы нас напитали сегодня, вы не дирижировали, вы шептали, а музыканты через музыку с нами разговаривали.
Құрманғазының күйі Балбырауын орындайтын оркестр, дирижер Қырғызстаннан келген құрметті қонағымыз, Қырғызстан Республикасының халық әртісі, Қырғыз Республикасы үкіметінің мемлекеттік сыйлығының иегері профессор Бақыт Телегенов. Душа хорошая вообще. Да. Преподавал. Мы короче, он закончил. Он магистр юридической, не бакалавр. Қазағымыз ырым ғой. Сіздерде де бар. Осы шапан Ой, настоящий қазақ. Болды, енді. Енді осы қырғыз туысқандар. Жақсы ма? Мне кажется, вы сами получили большое удовольствие в первую очередь. И на вас смотря, мы получили большое удовольствие. Так что я вас всех поздравляю от всей души. Я желаю вам творческих успехов. Спасибо вашему главному дирижеру за такое, что у вас есть такой оркестр замечательный. Настоящий маэстро. Да, мы очень рады. И у нас есть проекты в дальнейшем. Надеюсь, это все будет сделано. Мы договоримся. Да. Сонун репертуарды өстүрдү, байытты дегендей. Мына кыргыз музыкасы, кыргыз казынасы мына ушинтип эле көбөйөт. Шу Бакытка окшогон жигиттер көбүрөөк болсо деген тилекти айтар элем. Мисалы, эл аспаптар оркестрин бул эмне мен деген классикмин деп көпчүлүгү өзүнүн балким элдик жака тиш өтпөйт. Көп көңүл бурбайт. Ал эми Бакыт бул элдик жагына дагы, классика, кадимки чоң опера, балет жагына дагы чоң көңүл буруп, ошону чогуу алып келатканы бул уникалдуу иш. Бул деген масштабтуу, глобалдуу кандай инсан экенин ушул эле айтып турат да. Мисалы менин мынал чыгармачылыгымда дагы чоң өсүүлөр ушул оркестр аркылуу болду десем жаңылышпайм. Жаркынын су коюп көр сезимдерге тамыры такыр кургап кала электе.
Беркин. Ошомен канча бүгүн кечинде чыктык. Кандай келет асылар? Нормальныбы? Курсак кандай болуп атат? Эме, негизи дагы астында концерттер бар, анан мында курсак тойл ойногон анча творчество болбой калат. Ошондон эме деген бар, кочевниктер ошого кетебиз. Канаң жаштар, баарыңар. Чопо. Мына азыр Кустанайды Кудай өрсө өтө жакшы деңгээлде өткөрдүк. Элдин баары восторг этип элечи. Макул өтө малатсыз. Баарыңарга чоң рахмат. Эле кинодогудай болду. Макулду. Өзүңөр кандай жакшындай болуп атабы? Суя болду. Курманжанка местте болуп калган менен издеп келип атат. Ал келе. Жакшы отуруңлар, макулбу? Кандайсыздар? Жакшыбы? Тийишпегиле. Айтканын кылыңлар, макулбу? Кандай отурасың? Нормальныбы? Жакшыбы? Курсаңар тойгузуп. Эми 2 күн эчтеке болбойт. Анжыктанган пакет бар бооракенде. Туурабы? Коюмду жолу. Жакшы.